بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هري باو يتقولين الله سبحانه وتعالى دواني للنلال محمد صلى الله عليه وسلم هري هدين جو كتالي ديدو درسو جميلين وني dimanche kala harayde mari oɗo darsu usulu thalatha wa dillatuha. Naam, woɓe wi'ande thalathatul usul, woɓe wi'ande honno usulu thalatha. Naam, haray ɗo déjà en jangino fecco goo, haray hande bi mana en jangino fecco aranongo ñanden, haray hande hiɗen jangude woni feccere ɗimmere nde inchallahu tabaraka wa taala. Naam, haray ɗo mi jangana en taw woni ƴiye ɗen inchallah, mi firana en ƴiye ɗen taw après noon mi adda sharhu on, bi mana mi adda yeru ko mi faami kon, ma wi en yeru ko karmukoɓe ɓen addi kon e muɗum. En janguno ñanden haka suratul asr, haray hande ko honto wonde nge fuɗɗade inchallahu tabaraka wa taala ko konngol ngol oɗo karmukojo. Naam, haray noon miɗa andingol on alhamdulillah rabbil alamin, gasa miɗo manque concentration hande moƴƴa ko waɗi noon fayda. Miɗa yon andu miɗa e ɗaɓɓirgol duwa goto kala e moɗon kadi mi haccira cellal won hande ni hari mi sella mi forsuto waɗgol o darsu ɗo, mi heɗata noon ko waɗi fuɗɗagol goɗɗum accita ko ɗum waɗi. Naam, haray oɗo karmokojo o maaki woni imamu shafi'iyu ɓe maaki rahimahullahu ta'ala, yo allahu on yurme ɓe, law ma anzala allahu, si tawno allahu on cippinano hujjatan hujja ma ɗum dalil ala khalqihi e hoore ko tagi kon, illa hadihi surata, so wona nde ɗo simore, lakafatuhum, nde yonayno ɓe. Wa qala al-Bukhariyu, imamu al-Bukhariyu kamɓe kadi ɓe maaki, ma wi en ɗum wa qala al-Bukhariyu, imamu al-Bukhariyu ɓe maaki rahimahullahu ta'ala, yo allahu on yurme ɓe, babun e damal al-ilmu, gandalngal qabla alqawli, ko adi kongol ngol wala amali e golle ɗen. Waddalilu, seede on qawluhu ta'ala, ko kongol allahu dow ɗon, fa'lam, andu, annahu ko woni la ilaha, reweteɗo ala e goonga, illa allahu, so wona allahu on, wastaghfir, en sinanɗa li dambika, wonande dunubaji maɗa ɗi. Naam, haray ɗum ɗo no andirɗen noon, no jangirnoɗen noon dimanche feƴƴuɗo, en wi'uno wonde nde ɗo deftere meɗen bani adama ko ma o janga nde ɗo, ma ɗum oɗo fannu wiyeteɗo tawhid, bani adama on ko ma o janga ɗum ɗo. So jangali ko wiyete tawhid, haray wiyengo ko yangi ɗum o jokki ka gurram makko, ko yangi ɗum haray bani adama o jokki, ko neeɓi juulude, ko neeɓi horude, ko neeɓi hajjude, ko neeɓi jangude alquran, jowi meɗen memata. Ko waɗi noon haray allahu ko homɓe ƴettanta dewe ɗen ko himɓe ɓe tawata ɓe ɓe jangi ɗum ɗo ɓe faami, ko himɓe ɓe tawata ɓen ɓe jangi ko wiyete kon tawhid ɓe faami. Haray ko ɓen ɗon himɓe woni ɓen ɓe tawata joomi meɗen o ƴettanayi woni dewe ɗen. Naam, so ɗum ɗon feƴƴi haray en janguno yewtuɗe wonde
karande laawol simi addi ko honɗum bi mana karmukoɓe ɓen addi e oɗo honno e o premiére page meɗen ɗo ande yewti wonde karmukojon ko adduno kon o maaki ilam koyen andu si bani adam wiyama yo andu no jangirnoɗen noon no andirnoɗen noon no dartirɗonen noon haray ko en faamu wonde ko kala ko jokkunoɗa koya accitu kala ko wonɗa e wadde ambani adama on accitu si tawi ka ɗaninoɗo finu si tawi ka walinoɗo a ɗanaki immo jooɗoɗa si tawi ka jooɗinoɗo a waɗi artir hakkille maɗa e ko wona yewtede ko si tawi ka darinoɗo ɓannu julle ɗo jooɗoɗa heɗoɗa ko ngol konngol ilam ko ɗum ngol firi ko ɗum ɗo ngol hollata yani ilam ko ɗum ɗo ngol hollata karmo koɓe ɓe ma kay wonde so gongol addama ilam ko hollugol ahammiyatu al amru alladi yati bada bi mana ko hollugol importance hunde arayde ne yeeso ɗon ko ɗum wiyete ilam ko ɗum ɗon ngol ɗo konngol ngol hollata haray noon ɓay noon karmo ko jom addi ɗum ɗon iɗen andi on sa yeeso ɗon o du'ani goto kala e meɗen enen en foppu meɗen wonɓe jangude ɓen o du'ani en ɗe gandi neɗaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko man yuridillahu bihi hayran yufaqihu fi ddin neɗaɗo sa sallam ɓe maaki wonde kala mo allahu falana moƴƴere ko diina o famintama kala mo allahu falana moƴƴere ko diina o famintama si allah ƴetti jawdi o hollima o jonnima jawle ɗum ɗon firawo nde mo falanama moƴƴere so allahu jonnima laamu ɗum ɗon firawo nde mo falanama moƴƴere ko si tun allahu ƴetti koko wiyete gandal waɗi juuɗe maɗa haray wi'u noon on say joomi an no hiɗilan wi'u on say hoore maɗa allahu no falanaran ko wiyete ko moƴƴere ko si wona ɗum si tawi ɗum a ala e laawol woni janngugol diina joomi maɗa kan haray ɗa tan a molanaɗum haray kala e meɗen yo wakkilo woni janngugol makko ngol o wakkilo o tabita o wakkilo o tinno moƴƴa hande sen daari heɓno taalibajo goto alhamdulillah rabbil alamin jeeyano e moɗon konngol makko ngo welilam moƴƴa o wiilan wonde kanko de haray usage mo hiɗayi komin fiinoto kon ka ɓundu diina ɗo komin fiinoto kon nde ɗo deftere meɗen taw hende foppu mayre o hiɗa e hunjagol nde ko honto e meɗen woni sifa ɓeɗo yimɓe woɓɓe meɗen ala wawde dartude taw ƴiye ɗe ko ɓayɓe woni ngol ɗo kongo welilam moƴƴa mi andi tum wonde si tawi ɗen faala gandal ko en hunjo ƴettugol deftere fonta janga wona gandal noon gandal ko fir wasi koko nder hoore kala ko janguɗen ko ma hunjoɗen al ilmu ko fir wasi wona uddutugol deftere nde gandal ngal koko hoore duwa waɗede kala ko janggueten hunjoɗen donc no jeeya e muɗum si tawi wona hankiniɗen yewto fi objectif ji men ɗin fi kala miɗo andi wona ɗum ɗon duwa yewtede hande donc ɓeɗo hino objectif maɓɓe goto ko hombo e meɗe mbaɗa ɗum ɗo ko objectif ji muɗum ko hombo e meɗe mbaɗato wi'ugol oke usulu thalatha ɗo yeɗo landude nde ɗo deftere hande kadi hoore en ko hombo e meɗe mbaɗi ɗum ɗo ko tumande juuti wo no landoye wo no mene men janguɗo nde deftere hara hunjaki na watane jannude goɗɗo haray ɗum ɗon no jeeya eɗen wawi fixade on non objectif wi'en wonde inchallahu tabaraka wa taala nde ɗo deftere oɗo karmokojo meɗen lannata so wona hinde ka nder hoore am ede wawi wadde ɗum goto kala e meɗen ƴetti on décision ɗon ferme hayso ko binɗon ñande o ñande janggata hunjoɗagol moƴƴa wona hunjagol tun no woɓɓe dartirta noon kadi vraiment ɓe darte tum vraiment ko tu yani ko tuure hewtitorma taw wakkilo ɗen sen janggay wona sen janggata accel ɗon dey sen janggay jangge sen janggata jangge par ce que koma jangge donc du coup ndaare moƴƴa ɗo fixol objectif ji molanaɗi ko holli wonde hihi nde ɗo deftere meɗen hinde jeeya inchallahu ɓay tun ko deftere aqida nde tawata bani adama o bani adama duwa e jangude faama e biyen mi hunjoto nde ɗo mi janne nde ɗo kadi e nder lewru lebbi ɗiɗi lebbi tati harande lanni sa jooɗi ke lebbi tati tawete ɗo joni tawa eɗa jooɗi nde lanna e joni hunjiɓe ɓen hunjike ay eɗa jooɗi hiɗa jooɗi am donc haray wakkilo en tigi tigi on
kala ko jangude hunjude haray karmo ko jom o addi o waɗani en du'a molana ɗo woni goto kala e meɗen kala wonɗo jangude nde ɗo deftere yo allahu yurme on tigi eɗen andi noon sifa ɓeɗo karmo ko so du'ani ke neɗɗo allahul mustaan ko ɓuri heewde kon du'a mo jangoto الشيخ محمد أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب وكرم كوجو مولانا كو شيخ الإسلام بمعنى كو كرم كوجو مولو مولانا دو كندير دينا en anda شيخ الإسلام mo jagoy ko seeda tumbi rakkidina no en ñanden hay ɗum kay jamaji no wullude no vidéo juuti no vidéo mo juuti ha oɓe addarano ɗo hay min fotnode ka laawol ɓe landina wo allahu sa akhi dasuji maɗe noon no ɗum leer ɗiɗi darsu tawhidu tum allahu mustaan weɗa fi tigi tigi donc inchallah tabaraka wa taala on tigi yanñay kala no wawi nafitorayɓe ɓe nafitoray ɓe nafitortaɓe ɓe alay nafitorde inchallah tabaraka wa taala mi jonne tun juste ko mi wi ko 45 à 50 minutes ka woni 19 heures 20 heures 50 wara mbiɗam ni inchallah tabaraka wa taala donc kalmo ko jomo maki honɗum o waɗani du'a goto kala e meɗen o andine nde haray enen bani adama woni gorko woni sonnajo woni payku woni mawɗo woni yummirawo woni mawɗo gorko kala no wawɗa woni ka a maccuɗo woni wona a maccuɗo kala neɗɗo mo wawɗa ɓalejo danejo arabujo portojo kala neɗɗo mo wawɗa haray dey no waɗɗima honɗum piiji nayyi si a maayi a tawi joomi maɗa anda ɗin ɗon piiji hara hiɗa hulana lette moƴƴa hiɗa hulana lette moƴƴa noon ko waɗi ɗum hiɗen andi tabaraka wa taala enen ahlu sunnati wal jamaa si goɗɗo waɗi bimana bone molanaɗo e darota ko ɗum taƴen liɓen wi'en o naata yiide so tawi noon ko keefe noon laaɓi kef ko keefere ko naata ko yiide hokki toon say kam donc haray goto kala e meɗen anden dey sa yimɓe ki bimbi a dawiɗo a yalti a lootike a ɓornorike ɗo en vitesse yalta yara golle en vitesse golla ɗum ha kikide arta naata itta paɗe maɗa en vitesse waloɗa ɗanoɗa ronka janggo e dina maɗa kan si a maayi ɗum ɗon ko probléme ko matawata en ala tan kono noon heɓen haysi ko 30 minutes par jour ko jangguɗen haysi ko ɗin ɗon wona ɗin noon landa ɗen goyi kono noon haysi ko ɗin ɗon wota e ronkuɗin ɗon enen kadi seede ni wiugol en ala tan janngugol en fof meɗen ko 24 heures jogiti ɗe en fof meɗen joomi meɗen sendu 24 heures jonni en iɗen fota terɗe ɗum ɗon o ɓurna hay goto e meɗen arsikeji no ɓurɗi piiji ɗi gandal ngal no ɓurɗa piiji ɗin fof wiyen no ɓurɗa kono noon 24 heures on allah o fonnu ɗum ɗon ter hakkude meɗen kono oɗa kanko jangirta wawa an ronka jangude mi ala tan donc haray wiwɗen nde ɗo hunde nde waɗɗi en rahimakallahu o du'ani en o maaki wonde annahu yajibu alayna taallumu 4 masaila woni no waɗɗi en andugol piiji nayi haray ko honɗu woni ɗiɗo piiji nayi hunde araner nden karmo kojom o holli haray dey ko jangugol ngol ko gandal hongal faandaɗo ɓe sikki ɗum en yewti ɗum noon en faami wonde wona philosophie wiyaɗo wona géographie wiyaɗo wona histoire wiyaɗo wona biologie wiyaɗo wona chimie wiyaɗo wona astronomie wiyaɗo wona mi anda honɗum tigi de wiyaɗo ko gandal hongal faandaɗo ko al ilmu shar'i ko gandal ngal allahu landitoɗoma ngal fima ko ngal gandal ngal tawata si a jangi ngal ɗon a naato e aljanna si a ronki jangude ngal ɗon ko yiide sutiɗa amma ye ɗum ko toon so fewruɗa donc miɗo jiɓi ko ɗum jamaji jokkata piiji goo ɓe accita jangugol ɓenna ha ɓe janda ha ɓiɓɓe ɓe janda konto ɗum yowdiri ha ɓe heɓa diplôme ji maɓɓe konto ɗum yowdiri wakkilo ɗen jangen saayi ka jangowo jannowo woni ɗon woten accu ha saayi on feƴƴa wiyen en jangal so tawi allahu ɗum alahu jagoy ala ko wi'a wonde joomi de min mi anda par ce que hino lan ɗo min mi haalanima wona min ɗum karmokoɓe ɓen no ɗuuɗi wonɓe wahajade wonde wakkile e jangon kono ngala wadde haɗa ko gandal on ngal faanda ɗo
sai gila ka jibina da ha hande ala jangude din haraleti ala jangude din haratardi ko le haleti bi maana atardi ko molana donc on do ade wadde karmo ko jon on maaki wonde ko haray do hiden duwa jangude man dasi en faami dum hiden duwa wadgol hondum hiden duwa jangugol sikki dum no nani ke moƴƴa joni non ko gandal hongal faanda ɗo ɓay ɗeɗo gande no ɗuuɗi gandal faanda ngal ɗo ko al ilmu shar'i ko honɗum woni ɗum karmo kojo mo addani o wi ko ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu dini l'islami bil adillati bi maana ko gandal ngal tawta simi jangi ngal ɗon mi ande ko hombo woni allahu andugol allahu ko honno e yewtino fi muɗum ñande fayda mi raɓɓindin toon ɗuɗɗo ko bi maana ko résumé tumon artude e muɗum fiɓe ɓe tawa to gasa ko premiére vidéo maɓɓe on ni tawede hakkude meɗen ko ɗum woni waɗirande ɗum ɗo naam donc o holli wonde haɗa ko gandal andirgal allahu ande allahu ko honnum allahu ɗo a waɗanede ka dewal rububiya makko on bi maana a ande allahu ko kanko jeeyi hunde kaare ande allahu ka uluhiya bi maana ko allahu tun duwa torede ko allahu tun duwa ɗaɓɓirede ballal ko kanko tun duwa kala bi maana wona hirsagol ko kanko waɗante ballal ko kanko ɗaɓɓirte torede ko kanko ɗaɓɓirte kala ko ɗaɓɓirta fontuɗeɗo juuɗe maɗa yeeso allah subhanahu wa taala o korte fontu juuɗe maɗa yeeso tabaraka wa taala o jonnete konko daylanɗaɗe inchallah donc haray wiwɗon honɗum si tawi heeɓi gandal ngal tawata en andi allahu dey haɗa gandal ngal ko honɗum kadi ɗen duwa jangude woni andugol nelaɗo on kadi andugol nelaɗo ko piiɗi nayyi ko nasaban halqan huluqan dinan ko ɗiɗo piiɗi nayyi bi maana ande nelaɗon ko honno ɓe wiyete ko honno sonnaɓe maɓɓe ɓe wiyeteno ko honno gueɗal maɓɓe ɓe wiyeteno ko honbonno soro maɓɓe ko honbonno bappa maɓɓe ko honno wonno baaɓe maɓɓe ko honno ɓeɗo fof wiyete ko honno honbon soro maɓɓe bi maana a duwa andu tigi tigi nelaɗum iwdi maɓɓe ndin membre famille maɓɓe holli wonde vraiment a intéressike e life nelaɗum a intéressike e gurnan nelaɗum hara naatun janngugol bi maana piiji goo fi aduna gandal ngal duwa wonde tawata andi allahu andi nelaɗon ko honno ɓe wayi e ɓen andi honno wiyete tere maɓɓe ɗen kadi sifaji maɓɓe nelaɗon ko honno ɓe wawno est ce que ko jandunoɓe moƴƴa ka ko hawrunoɓe est ce que ko juutunoɓe fota ka ko hawrunoɓe ka ko raɓɓiɗunoɓe seeɗa ɗum ɗum fof iɗa duwa jangude faama sa andi ɗum ɗum fof anda comportement ji maɓɓe ɗin ka nelaɗon ko honno ɓe wondirno ɓe nguro maɓɓe nde ma onon sonnaɓe ɓen ko honno ɓe nguri nelaɗo wondirno e nelaɗon ko honno ɓe wondirno e jamaji ɗin ka yaasi ko honno ɓe wondirno hay kulle ɗe ko honno ɓe wondirno gollaɓe ɓe ko honno ɓe wondirno e yani ɓe gollodira e no e yeeyoye ɓen ka yaasi ɗum ɗo fof ɗen ɗo andude si feƴƴi ɗum ɗon anden ko honɗum nelaɗon yamiri en ko honɗum nelaɗon inni en accu kadi ko honɗum o wi'i en waɗu dogen moƴƴa tinna waɗen ko honɗum o wi'i en woɗɗito kadi e biyen dogen woɗɗito ɗen kadi eɗen andi no malore bani adama ko jokkugol ko nelaɗo wi'i kon hala kuye makkon fof kadi ko jokkugol ko nelaɗo wi'i kon wota jokke nelaɗo inni wota rew ɗo min ko ɗo mi rewata nelaɗo inni wota yahu ɗo maɗum yahu ɗo ko yuma ɗon yaha wiya mi salliyata ko yuma ɗum accude ɗon yahetake ko ɗon tigi goɗɗo ɗaɓɓitima ko ton hiyatama haray de ɗum ɗon en watta hakkille ɗum ɗon moƴƴa no daɓe leero toujours fiyota en feƴƴintin ko onne e janggude ko donc so feƴƴi ɗum ɗon wiwɗen en andi ko ndu nelaɗon en janggay ko honɗum nelaɗo yamir en ko honɗum nelaɗo wi'i en accu kadi ɗum ɗon feƴƴi andi wiwɗen ko piiji nayyi en haali fi aran ɗum ko gandal ngal donc en andi ko hongon allahu ko hongon nelaɗo on ko honno wiyete nde duwa andude kadi joni diina makko kam maɗum o wiyen ɓayen waɗi piiji tati honno e waɗi hunde aranere nden joni ƴetten hunde ɗimmere nde en andi allahu on en andi nelaɗo makko on nam joni ko ɗum ɗoɗen wadde ko ala amalu bihi en andi ko honɗum nelaɗo wi'i en waɗu bi maana en jangi
en faami hiɗen duwa wadde hiɗen duwa accude gorko mo jangi wonde ko ka juulirde o duwa juuloyde si o waɗi ɗum haray o gollitiri landal ɗimmal wi'angal ngal ɗo andi wiwɗen nane honɗum ko hunde nde tawata ko waɗɗide bani adama duwa wadde ko piiji nayi ani ara nun ɗum koyo janngu ɗimitel mum ngel wiwɗen ko honɗum koyo gollitir ko jangi kon gorko andi wonde ko ka juulirde aɗa juuloyde si a juuli ka suudu ina waɗa dunubu molana gorko ko ka juulirde duwa e julde ɗum ɗon en andi ok gorko on no duwa accutude waare makko nden mo duwa hara o memal waare makko nden fes ko ɗum ɗo woni ko nelaɗo mo wiye ko nelaɗo ko maka nden kon koye waare nden koye nde accite woto yimɓe ɓe memu waare nden kono enen buye meɗen hande no faami waare ko sunna waare wona sunna de waare ko farilla waare ko wajibun yuthabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu andi wajibu wiwɗen si a acci tum hiɗa hande lette allahu ɗen si a waɗi ɗon a waɗiri sabu allahu imtithalan a heɓay ko wiyete kon baraji oyi donc waare nden jama ye yejjudu ko ɓuri hewde yimɓe ɓen kon kadi e ɓe wi wonde waare nden koye accite on tigi femba waare nden haa ɗum laaɓa aynayi teddude bobo puɗi ndaaren noon joni ko wiya ɗon yo fembe ka kinal ɗo ko wiya koye fembe ɗum ɗon o acca ɗo ɗum no heewi tew ka hoore tondu makko ɗo bi mana allah wiya fembu ɗum ɗo wiya o mi sali joni min ko ɗum ɗo mi accitata ko wiwma ko ya accitu wiya mi sali ko ɗum ɗo mi fembata ko ndu sutiɗen enen waare nin allah woyi ko nde accite an femba ɗum no ha laaɓa poyi anna e karore danere hesel pul ɗum no jalbi tan ka wiya ɗum yo fembe woni ka hoore ka kinal ɗo ka tondu ɗo ɗum ɗo wiya ɗum ɗo yo fembe acca ɗum ɗo mogo ɗo enne sumture no wulɓini haronke subhanallah donc si gorko jangi wonde warni mo ɗo accitude yo accitu wano taw memude fes si sonnajo wiyama wonde o jangi wonde nduɗo ɓandu makko o duwaka ndu yaltinde ka yaasi gorko go hiya ɗum ɗon yaltingol makko ɗum ɗo ka yaasi hara yo andu o lundike ɗe ɗo landinayi ɗe wiya ɗe yen andu maayigol makko e ɗum ɗon wota o jaɓo wi'ugo kadi mi duuboya e on sayi a anda si joni meɗe newnande duubugol mi duuba e on sayi jama on seedo e ɗum mi wiye mi haalani en haamirunki waɗugol on sayi ha hande ɗum nafaɗi a on sayno to ha allahu ƴettitama e ɗum ha malakul mawtawa ma hiɗa satinde mi duuba e on sayi allahu ko wiwma suuɗu hoore maɗa nden ma ɗum suuɗu yeeso maɗa ngon suuɗu tere maɗen ɗe foppu majje a jangi ɗum a andi yallahu dande ya maayo hara waɗaɗi ɗum wakkilo waɗa ɗum ɗon ko duwa ma kuti ɗo yokkute ko allah woni ko jogitiɗa ɗo andi honno oɗo karmakojo meɗen cheikh abdoul asis ibne abdillah ibne bas ɓe humu ɗum haɗa ɓe mari duuɓi mi tañƴini 14 haɗa ɓe fanɗi woɓɓe ɓe maaki wonde haɗa woɓɓe haɗa ɓe hewtade hay duuɓi 14 ɓe humu ɗum haɗa ɓe fanɗi moƴƴa cheikh abdoul asis ibne abdillah ibne bas ko karmakojo molanaɗo ndaren noon ɓeɗo ɓe humu ɗum no law ɓe humu ɗum no law enen yiɗe wonde guite meɗen bimɓe keke en udditata deftere jange enen e ɓeɗo no lande ɗen wiyen enen ɗo fof ko aljanna faala ɗen enen e ɓeɗo fof ko aljanna faala ɗen cheikh abdoul asis ibne abdillah ibne bas ɓe maaki ñande goo hiɓe waali ɓe maaki haalati maɓɓe bi maana tanti maɓɓe wiye nene maɓɓe mawɗo ma nento soko maɓɓe no yewtida e biro maɓɓe ɓen ɗon ɓe landi ɓe yani ɓe yewti ɓe maaki wonde miskin bi maana ɓe yurmini fi abdoul asis moƴƴa ɓe yurmini fi makko moƴƴa ɓeyni dade abdoul asis ko on to o ittata est ce que o heɓa e golle ko wurnira ɓenguure makko nde abdoul asis ibne bas kala fiiloto ɗum ɗon ɓe maaki ko kala mo tawata o jogitiki allahu allahu aldinaymo si a jokki allahu tun a soñjota si a jokki joomi meɗen tun a soñjota ɓe bomo ɗuno ko ndeeɗi hari ɓe fanndi to sukunni
hino ko mapinno kon tantiraɓe maɓɓe ɓe e nene maɓɓe biro maɓɓe ko ɗum ɗo wonno ko mapini ɓe cheikh on ɓe maki wonde ko kala mo tawata o hoɗi bi mana o waɗi fi makko allahu wallahi bi rabbil kaaba soñotako en gonɗinayi ɗum ko allahu wi koyen waɗu waɗe ɗum ko kutata woyo kutoy o darete ɗum goy est ce que a gonɗini kako nafigiyagal tum o jari boto makko ɗuuɗi gasa perda golle gasa o jari boto makko ɗuuɗi ngalana ɗiɗi détaji ɗo donc si allahu wiɗi waɗu hunde kaari en duwaka suɓade woten ndaaru ko welata en kon ka diina gollitira en koyen faalaka kon wallinen koyen faalaka ko wiyen en sali joomi mi sali mi watta ɗum ɗon ko ɗum fini wote jam wadde sifa ɗum ɗon donc sen andi goɗɗum no duwa waɗede horugol lendi sedi no moƴƴi wakkilo ɗen waɗen ɗum ko sunna noon ɗum no nafarilla kono si a waɗi no moƴƴi juulugol solatu duha ɗum no moƴƴi est ce que hiɗen wadde o woye buy e meɗen ala e wadde ɗum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on juuluɗo darɗe 12 e nder ñallal ngal ñande o timmini ɗen ɗon darɗe 12 wof nden ñande allah subhanahu wa taala darnanaymo vila molanaɗo ko aljanna enen e janngoɗo gurnanna fof tawa hay fosewol kanaten en heɓani hara hay camion goto jaari a hebbani ñande juula ɗeɗo darɗe 12 e nder ñallal ngal joomi meɗen o waɗande vila molanaɗo tawi noon eɗen gandi vilaji ɗi ko aljanna allahu mustaan sa sallam ɓe maki wonde suudno ko aljanna ɓe maki so tawi ɗaka nder suudu hiɗa suti yaasi mayron fof ka yaasi foppo honno wayi so hiɗa ka yaasi kadi hiɗa suti nder suudu ndun foppo ko honno wayi ndun suudu ndo allahu marantama wo yaani juulayɓe ɓen solatu duha ɓe maki wonde allahu nena sa sallam ɓe maki wonde allahu o marani nduɗo suudu woni juulayɓe ɓe solatu duha sayi ka tawta buy e meɗen no welsiɗi no madina sayi ka tawta buy e meɗen no kamarsiji hiɓe yeehi golle waɗa ɗum pose man sayi kaw heɓuɗa pose ɗum ɓakkiloɗa immoɗa yaha yanganoɗa ɗum no par ce que hiɗa andi a mayeyi salaire ko jonnitoɗa kon ɗon hiɗa andi a yaɗata e ɗin hay infrant a yaɗata e majji donc yahaɗa juula dar ɗiɗi salmina juula dar ɗi salmina tallinoɗa on say inchallah dumoɗa e ɗum ɗon joomi meɗen waɗanama sifa on paale ɗon ka makko haray mi anditinay ɗo ka nelaɗo sa sallam kay maki ɗo wonde juulugol darɗe 12 allahu waɗana on tigi suudu ko aljanna haray miɗo andi woɓɓe meɗen no haddo jin andugol ko honɗon ɗum ɗon ɗen julɗe 12 ɗon ko honno ɗe juulirte ko honno ɗe sendira e nder ñallal ngal ko julɗe ɗiɗi juuleteɗe ɗen aɗo subaka on woni fajre on ɗen ɗiɗi juuleteɗe ɗon woni arane ɗen so ndi hewti ka fana aɗo o julde fana on o juula ɗiɗi o salmina o juula ɗiɗi o salmina woni jeego ani bimɓe o julno ɗiɗi ka fana ɗo ɗo e julde fana on o juuli ɗiɗi o salmini o juuli ɗiɗi o salmini woni jeego so salmini fana on o juula darɗe ɗiɗi goo o salmina woni jeetati so juuli futuro on o juula darɗe ɗiɗi o salmina woni 10 so juuli geeɓiren o juula darɗe ɗiɗi salmina woni 11 ñande waɗɗa ɗum ɗo wo ka gurna maɗa joomi meɗo waɗante suudu ka makko gurnan nan fo hiɗe yangade hiɗe yangade gurnan ɗan ɗan foppu majjan en heɓal suudu kanate joomi meɗe wiyama waɗu ɗum ɗo mi waɗani hunde kadi manda sen hoolaki on ka hunde waɗi ko yimɓe ɓe jaɓata wadde jama on ko hayɓe lanni julde baqiyatu solihat ɓe yaada ɗum ɗon ka yaasa ma ɓe yaada ɗum ɗon ka kuri sima ɗum so lanni julde jooɗo taw waɗa baqiyatu solihat timma tis immoɗa ɗaɓɓa ko yaram ma so lanni julde hoɓe astahfirullah astahfirullah ɓe watta laaɓi kadi kamɓe ɓe bonna allah o hunde koy ko ay tinde nden koko yaasi ɓe fitta tan no yurmi ha fejiti koy haray en watta e hakke si waɗin ɗum piiji woni si en jangi wakkilo ɗen gollitire kala janguɗo o gollitirari karmo koɓe ɓe maaki la yusamma aliman o wiyetaki gando kala gando muyiɗon ɗo ka yaasi o ala gollitire ko allah wi ko la yusamma aliman wona gando non fes
wona gando non fewno gando ko hombo ko alladhi ya'mal bima amila maɗum alladhi ya'mal bima alima kon mo tawata himo gollitirde e ko jangi ko hada yusamma aliman on ɗon himo wiye gando kono noon sa jangi hunde kaari a yalde radio ɗo e waajagol écran ji ɗo e waajagol an e hoorema anta bi nafsik e hoorema a ala a gollitiral ko allah wi'i kon taw a wiyetake gando karmo koɓe ɓen ɓe maaki na gando dey ka neɗɗo jaahi ka majjuɗo donc haray wakkilo ɗen si en jangi gollitire ko ɗum ɗo duwaɗen wadde wakkilo ɗen waɗen ɗo yo allahu ƴettutude goto kala e meɗen yo wakkilo si lanni ɗo ko kanko andi ko honto bonni joyi makko kanko andi ko honto o ñawi e muɗum o juula darɗe ɗiɗo toro allahu jomi de haray mi hollima sattere feere jomi de haray wallahi miɗo ninsi allahu de haray miɗo toroma ya accanan komi yejjuma kon miɗo toroma komi holluma kon sattere gite yorere ɓerde yawre komi holluma kon jomi miɗo toroma miɗo jeeja ya accanan tuuba ruttoɗa ka makko acca golleji maɗi bonɗi ɗe donc sen a jangi hunde wakkilo le wiwɗe gon ɗum gollitire sen gollitirali ɗum ko tan a molanaɗo kono noon sen daari ko allahu honno ko misi neɗɗo mo tawata jangi gollitiral ko on ɗum o wii suran ko jumuati numéro 5 aya on mathalu alladina hummilu tawrata thumma lam yahmiluha ko on ɗo wii ka mathali lhimari yahmilu asfara بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين بمعنى neɗɗo so jangi gollitira allah ƴetti misal makko waɗi mo wan babba wan babba ko noon allah waɗiri misal makko ibnu kathir ɓe maaki imam ibnu kathir ɓe maaki ka sharhu maɓɓe kaɓe sharhatoɗo oɗo aya ɓe maaki sen daari oɗo emo ɓuri hen babba makko kono noon babba kañum anda ko dina bimana babba kañum sa ƴettiɗo bimana e defte a rondi babba mam mbe anda mba anda ko defte mba rondi mba anda ɗum ɗo mba sendidira ɗum donc kamɓe ɓe yahat ɓini o neɗɗo ɗo mo ɓuri hen babba mam aya go allah wi'i walaw shi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al ardi wattaba'a hawa allah wi'i famathaluhu kamathali l kalbi in tahmil alayhi yalhath aw tatruku yalhath ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون بمعنى لو كان الله مسي نتو جانغو غوليتا ñande kala anduɗa goɗɗum kadi na gollitira allah waɗima bimana o misima wastayi ko mbabba ma bari wakkilole bimana kala ko janguɗen hande waɗen examen de conscience gila jango maɗum gila kisanka lanɗa heɗade ɗo gollana allahu tuuba ruttoɗa ka makko par ce que ama yeyi ko tuma ma hayata eɗen jokkito allahu yaafo men tuma goɗɗo feƴƴini wo allahu yaafo men ɗo ya ƴettitude men ma tuma goɗɗo feƴƴini o landaɗa ya du'ano on tigi yo allah on fewnu en yaafo feƴƴin ɗon yo allahu fewnu en alhamdulillah rabbi du ala baaɗo kono ko ma waɗa fi ko fewirta ko rutto ka joomi maɗa taw rutto ɗon rutto tuuba yo yaafoma ko waɗɗa kon waɗa wi heso neɗɗo kala ko bonni allahu joni meɗen o yaafata kala ko bonnuɗamo waɗa boneji fi allahu no hawri koy oɗon wiyano ñande laysa ka mithlihi shey'un wa samiun basir hay hunde ala no allahu wayi jamaji ɗin si a tori keɓa ɗuɗɗini toragol ɓe monantoma allahu kanko si a torakimo o leddete fi ɗum o monantoma sa torakimo sa torakimo tun o seydinayi allahu bonnama ko bonnuɗamo kon fop ila jokkiɗa bonne o bimɓe kikeɗe ko ñande tubuɗa o joyi meɗen o yafoto o wi kadi wonde kala ko bonnuɗa kon fop muɗum kadi kanko allahu ƴette ɗum ɗo o waɗanama moƴƴi o jonne kadi enen ko honto en on ɗum jokkuɗen enen ko honto fokkutuɗen ko bonnuɗunamo kon fop wota sikko o accantam aɗa tuuba ruttoɗa ɗin boneji ma ɗon ɗi fop majji o mooɓa ɗum ɗon o waɗa moƴƴereji kadi o jonnama allahul mustaan ara en toro allahu rabbul alamin yo arsipe tigui ɗi ko wiyete kon tawba tabitugol e muɗum kadi
do karmo ko jom wi sen jangi ko en gollite se lani non kadi hare en jangi en faami dey hare nodden e mudum nodden e mudum sen jangi tun ko e nodde mum sen jangi ko en waajo ko en noddu jamaaji din faade e mudum udu ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana noko wi ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر donc sifano tigi tigi ko en wakkilu moƴƴa tigi tigi e diina kan wakkilu ɗum muranu moƴƴundu sen jangi gollitiren kadi na feƴƴi ɗum ɗon wiwde wonde seyno ina noddude faade yimɓe ɓen sina noddude yimɓe ɓen faade diina kan hara heɓa e lorraji koye a muñño haray déjà koye a prépare moƴƴa he mi fuɗɗi de noddude diina kan haray de yimɓe ɓen sabotay haray de yimɓe ɓen aybinay haray de yimɓe ɓen anda diina ka fuɗɗoto waajade ɗum ɓenama ko hanki fuɗɗoɗa jangude a fuɗɗoto waajade ɗum ɓe innama wonde ko onon jangi hesum wota yeeji neɗano kon ɗum ɓe maaki wonde ko bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada bi mana islamu on ko fewde o fuɗɗino haade o andaka kala ko woɗɗa toon ko hesum ka islamu fuɗɗino ko noon wawno so nela sa sallam ɓe maaki wonde ndemo yaha kadi bi mana ka akhir zaman ka hurɗen ɗo ko kala ko woluɗa kala ko hesum hemɓe ɓe fiyo ɗum ɓe anda dina ko kala ko woluɗa kadi kala bi mana ko janguɗa ko defte sa wole ɗum ɓennama ko onon ari hesum ko onon jangi hesum haray a wonayi prépare ɗam mental ma andade haray hiɗa préparade ɗo goɗɗum ko tawto allah wi ya noddude faade e muɗum sa noddi kadi haray ko a prépare jamaji ɗin ɓe hiɗa ɗum ɗon yimɓe ɓen hiɗa sifa ɗin ɗon peeji haray a wakkilo to joguiɗoɗa ko allah wiɗo e jogde par ce que wi wonde koye a noddu na si feƴƴi ɗum ɗon karmo kojo waddi dalil makko on wal asre inna al insana lafi khusr on cheikh Uthaymin ɓe maki wonde haray ko on ɗum fanda ɗo haray wal asre inna al insana lafi khusr illa alladhina amanu so wona ɓen gonɗinɓe bi mana so wona ɓen janguɓe haray dalilu ilmon ko ɗon naati illa alladhina amanu wa amilu solihati golluɓe golleji moƴƴi haray dalil kal gollitirgol amadu bihi on ko ɗon naati cheikh Uthaymin ko noon ɓe andiri ka sharhu maɓɓe donc ɓe maki kadi honno wa amilu solihat wa tawasaw bil haqqi haray dalil kadi gollitirgol ngol honno dalil kadi noddugol ngol faade muɗum ko ɗon ari wa tawasaw bi sobri dalil kadi muññagol ko fottoton kon e muɗum ɗum kadi ko ɗon jalti ayi donc hara imamu Shafi'i konngol maɓɓe ɓe addi ɓeega ɓe maki wonde so tawno allah ko ngollo ndeɗo simo tun cippinno hara ko oɗo aya tun o jippino e hoore yimɓe ɓen ɗum ɗo yonayno en ɗum ɗo yonayno ɓe ko ɗum fandaɗo donc imamu Bukhari kamɓe kam ɓe maki batte ɗum ɗo ɓe maki wonde babu ɓe udditi damal ka deftere maɓɓe sahihul Bukhari ɓe wi damal maɓɓe nga babun al ilmu qabla al qawli wal amal haray gandal ngal ko adi konngol ngol e golle ɗen ko adi konngol ngol e golle ɗen bi mana kala ko waɗata yo taw hiɗa mal dalil muɗum kala ko waɗata ko la budda laka min ad-dalil ko ma tawa hiɗa mari dalil muɗum ko ma tawa hiɗa mari dalilu konko wonda e wadde ɗon kala ko woluɗa ka nder diina kadi ko ma tawata hiɗa mari dalil donc ñanden arande lawa kono wiwno ɗen wonde ko kala ko wonɗen e wadde kala téléphone mo nodduɗa ɗo karmo kojo jaabima hunde kaari landumo honto dalil makko woni mi yetto nde ñande ko honno landorton e ala landorde yimɓe ɓe en fii par ce que woɓɓe ɓe dalil on no woodi ɓe yiyat hunde a oɗo ko talibajo ni maɗum ko neɗɗo mo tawata ha watto jina e dalil on maɗum ko neɗɗo mo tawata ko jaahi mo majji donc dalil on faydan ha to jina ha jonnugol mo ɓe ronkirama jonnirde sabu ɗum ɗon kono noon landu fiyo laaɓani usasen haray de on jarama buy wakkilare mon nde on jarama buy allahu ɓeydu sifa moɗon moodi on jarama buy batte ko jaabi ɗon lankon duwanoɗa ɓe moƴƴa taw manta ɓe moƴƴa fi tuta ɓe hi ko wonɗa e landani ko usasen joni noon haray de on tigui ɓayɗon andi joni kadina ɗo ko kala ko woluɗa o tami yaw jomi yettinana ɗum ɗon goɗɗo wi alan dalilo an on haray de miɗo hatuñin faabo ɗon lando yande hino ɗo ko waɗantamo kon wala ƴettuɗo probléme oynete ɗon kisan bon nelaɗum ɓe makiri ni allah on wi'iri ni en ƴetti kono min ko ni mi tañƴinori joni tum wota memu fes o innima ko ni min mi tañƴinori
ko ni min mi wi'i ma ko ni mi tanjinude hakkille ɗen ko ɗum ɗo wi'i yaahi jonnutumo hakkille alaka nder dina kanko on ko qala llahu qala rasul wa qala sahaba allahu wi'i nelaɗon o maaki sahabaɓe ɓe maaki kala ko wona ɓeɗo so addi goɗɗum ko darugol konngol makko ngo gonɗo ngol iwi ngo wo yitide qur'ani sunna ƴetten gollitiren si yitida e muɗum koye joɗɗite mahma kana neɗɗo no wayi wo no wayi ko ɗum ɗo culture ɗo duwaɗen jogitade fiwota e majju ka dina meɗen kala wolan ɗon goɗɗum yo adda on daliɗon so jogitaki daliɗon ɗon ni ko imma o hollan ko honto deftere honde yi ɗum ɗon ma o adda noon daliɗon ka nder hoore makko bimana o yaltina bindiɗi ka nder hoore o jonna on ko ɗum ɗo wonde nga wadde donc si tawi ɗum on tigi wooli so yiiɗo konngol ngol ko ɗum ɓe wi'i ko marifatu ilm honno marifatu din bil adilla naam bimana ko andirgo dina ka wonde dalil imam Bukhari ko ɓe andi kon ka leyi ka deftere maɓɓe leyga ko ɗum ɓe wi'i ko ɗum ɓe maaki ko wonde babun al-ilmu qabla al-qawli wal-amali hara ko gandal ngal ko adi konngol ngol e kuugal ngal ɗo ya wadde kala ko waɗata honto dalilu woni ɗo ya wowlude ka nder dina kala ko wonɗa e wolde ayna daliluk honto dalilu maɗa o woni se ngala dalil modi deƴƴen se ngala dalil deƴƴen ka nder dina allah se ala dalil ko wonɗen kon e haalude tertoɗen haalugo ka nder dina joyi meɗen mino ndaara nderon ɗo konto fewniɗen mi sikki tu woni ɗo 52 54 joni neɗanen 6 minutes mino dara ɗo inchallah tabaraka wa taala aray mi sikki tum en faami o page ɗo ko woni woni ko ɗaɓɓira ɗen ko kala ko goɗɗo wolanma yaahi ɗaɓɓu dalil ko noon haɗata en hara en majjaani mara ƴetta téléphone ma jogitoɗa ɗo nodda radio on ɓennama no min ko ni mi yiri ƴetta téléphone ma on nodda goɗɗo sengo radio ngo min ka ko ni mi yiri ƴettira goɗɗo sengo kadi nodda ko ni mi yiri waɗira yani ko donduɗa hu ɓeɗo kala darata goto kala e maɓɓe no jaabima amrun ahar mo jaabima goɗɗum ngo feere ene ande ɗo mo janga on ene ɓeɗo wembata en enen ɓe sonja en donc so wooli ayna daliluk nanne karmo koɓe lintano ɗo ñanden ko ɓuri hewde kon so ari ka internet on tappa e question ɗon masalan avi karmo kojo sur une question kala mo wat ɗon donc ma tawi karmo kojo ton o jaaboto ngon masala ɗon ko karmo koɓe sunna ɓe ñande mi lintanno vidéo meɗen mi wino wonde o juuta no pandi par ce que ala ko mami lintane ɗum ɗo fof document ton ɗum ɗon fiyen wawiɓe culture anden ko holno ukkorten ka nder dina fiyota e majju fiyo en waw noddude faade kaɗo dina joyi meɗen enen kadi haɗa sewti ɗon iɗen dara ɗo inchallah tabaraka wa taala haray no andir ɗon noon normalement ɗo joni haray buye meɗen anda joni ko honno wonɗen e janguirde wona lerɗi ɗin Paris on change ma Europe on change joni 20 heures maɓɓe wonti 18 heures lagine on minen ɗo wonani men 20 heures andi ko 21 heures wowno donc 20 heures joni wontanima men ɗo 20 heures o yi donc haray mi wata confirme de en tabitina e 20 heures taw ma o en tabitina e 21 heures Paris 20 heures ma 21 heures ɗum ɗo mi desiɗo e inchallah tabaraka wa taala mi daaray ɗo yo samedi arowo ɗo mi daaray mi umpita e birnillah est ce que ko samedi honno est ce que ko 20 heures Paris ka ko 21 heures wonɗen wadde mi daaray surtout à plat du temps par ce que jamaji fof wata hettudude jamaji ɗin fof wawata hettude sa dari kiɗo enne waɗa programme français ta yimɓe ɓe fof hara paani a wawata awa a yafa nokku haray ko programme amo mi darata ko honɗum mi taƴƴini min wawa lan arrangure mi waɗa ɗum noon kala hettiɗo alhamdulillah fa biha wa ni'ma kala mo hettaki wona probléme haɗa vidéo ji no woɗi on ti no wawi heɗoyade on say haɗa ko yowɗiri fi ɗum ɗon on ko noon gonɗon sengo nama si feƴƴi ɗum ɗon ka haɗa ko honɗum wattata ɗon yaafim dara ɗo ko ɗum tinna na ara si feƴƴi ɗon ko ɗum wattata si feƴƴi ɗum ko ɗum wattata ɗon inchallah haray hanke waɗno objectif ji men ɗin haray hay woɓɓe meɗen yani musidɓe ɓen objectif ji maɓɓe ko ɓe windi ko ɓe addannoɗam andi si tawi ɗen jooɗi hiɗen ɓaari hiɗen tanƴini mo lusali kono yewte ko no weɗi tun hino moƴƴi tun en acci ɗon
e biya woɓɓe goo no wadde woɓɓe no windude addana tan awa on nge ɓeeɗole on serta e few wallahi ɓe ɓantoto yeeso moɗon fes par ce que hiɓe andi joni ko honto ɓe suti e inchallahu tabaraka wa taala mi ƴette tan fi maɓɓe min tum mi waɗa plan d' action on objectif maɓɓe ɗon bi idnillahi tabaraka wa taala inchallahu ɓe sifanoɓe ha moƴƴa ko ni ɓe waɗirta ko ni ɓe jokkirta ko ni ɓe waɗirta et puis ɓe heɓe résultat bi idnillahi tabaraka wa taala donc si tawi ɗen joni ɗen ɓaari wonde woɓɓe windani ma min mi windani ande woɓɓe no windude dey ko ni accirano ɗen payi ko yagal ko ni accirno ɗen en janggali ɗimmoɓe meɗen ɓen jangi hande ka ko ni wonde wadde yayin ɗo ko ɗum ɗo duwaɗa en wadde hiɗen wadde goɗɗum hiɗen satinde hiɗen satinde ha joni meɗen tawa en ɗon hiɗen satinde ha hiɗen nawyude tum hiɗen satinde tum piiji ko bonɗi kande gurna meɗen hino bona tum hiɗen sati tum ɗo tigi tigi min no gasa buye moɗo wiyay a usaje gonon noon bon ka laaɓal ngol on poyi mi laaɓan on pos ni ko 4 heures ma 3h30 min moto 3h30 hara mi immike 3h30 hara mi immike donc wakkile immo ɗon law hayso ko 1 heure ma 30 minutes avant subaka on ma ɓuri do ka wonɗa imma ɗum immoɗa law jangga darsuji maɗa ɗi est ce que min mimmoto ñande o ñande miɗo immaɗo ñande o ñande déjà mi fuɗɗo toon ko min noon ko gila e lendi on ɗo par ce que mi wata wiide waɗana on vidéo ñande o ñande mi ɗaɓana on kono gila lendi mi ƴetta au moins 3 fois par semaine par ce que so min ni ñande o ñande ka vidéo ji ɗuuɗay ka yani ka communauté meɗen toon aɗa ɗi ɗuɗɗinde gasa waɗa 3 fois par semaine lundi mercredi vendredi lundi mercredi vendredi ko ɗum waɗata ɗeɗo mbaɗi tata si min mekki 3h30 mi ɗaɓɓita e ɓay mi ala montre hay ka suudu an ɗo yani montre wengeteɗi ɗi ma goɗɗum joni taxi fa ɗum mi ɗaɓɓita e ɗo ha mi holla wonde hino nder fewndi ɗon kamin ɗo 3h30 hino mi immiki si mi immiki kadi hino komi adoto wadde ko mi holla laaɓa poy bi maana ñande kala mi ronki waɗande mo vidéo ɗon inne hande ara usade gollitiraɓe koɓe janni min ko manda son fami ñande kala mi ronki naɓande o vidéo on dites vous inne haray ɓe usaden hande ɓe gollitirali koɓe janni men ko par ce que ñande o ñande mi immoto fi hon ɗum daragol fi objectif jande par ce que noon anan important ko ma ɗi wona ko ma mi hewta kadi fokkir ɗon inchallah donc haray on mbito ɗon hollugo ɗum wona fi mi hiɗay filmitagol ɗum ko fi tum andingol e wonde so hiɗa ɗaniɗa pota suddade hiɗa ɗanade haray andu dey woɓɓe e meɗen o owaye na ɗum wadde kañum woɓɓe e meɗen immike kañum hiɓe wadde ko duwa waɗede ko woɓɓe e meɗen immike hiɓe gollude fiye gurdam maɓɓe ɗam moƴƴu ko wonɗa potuɗo suddarde manu réveillon sona tum ñoƴƴamo coupa 5 minutes maɗo rappel 5 minutes 10 minutes finalement ronka immoyade few immoyla on sen gasa 8 heures ma 9 heures fela hoore ma ko molana donc du coup inchallah tabaraka wa taala gila e lendi o mi waɗa e vidéo no gasa ko 10 minutes par ce que normalement mi dogay ñande o ñande ka machine an ɗo ñande o ñande 10 minutes ñande wo ñande doggugol ngol sport on ko no watta no moƴƴani hoore ne moƴƴa no moƴƴani hakkille mon ne moƴƴano woni hunjagol ngol woni waawgol ngol woni faamugol ngol ɓe mana hakkille ɗen udditoto sabu muɗum hakkille ɗen udditoto moƴƴa noon sabu sport mon ɗon ngo wadde ɗo oyi ɗum noon ko hunde aranere nden noon e konno waɗata kadi o sport mo waɗoton ɗon ko tawde on heɓoye inchallah jomin si okki on ɗo 85 ans 90 ans 100 ans kala ko allahu hokkuma a ndaaray tawa an e neɗɗo marɗo 25 ans ina ɓurmo hakkille jooɗiɗe iɗo andi fi on ɗum sabu sport mon ɗo wadde o 85 ans 90 ans 100 ans wiyen 160 ans 140 ans harayɗa huuri so tawi ɗum joomi meɗen hurnima haa ton so tawi ka neɗɗo waɗaynoɗo objectif mi mana ñande o ñande a dogay ka gurna maɗa 10 minutes moɗi ñande o ñande to ronku ɗum ɗon kama
ko mi wi'i kon a heɓoye ɗo inchallah tawi jomumen arsikuma ɗum 100 ans 105 ans a taway an e neɗɗo marɗo 25 ans taniraɓe maɗa ɓe ma jatiraɓe maɗa ɓe ɗaɓuri ɓe hakkil joɗiki few a heɓata 50 ans tum fuɗɗoɗa hay numéro téléphone a wata hunjade hay numéro paɗe a wata hunjade donc haray wakkil waɗen objectif honno sport o moƴƴama ka gurram meɗen e gara yewtugo ɗum ɗo fof ko honno waɗirte inchallah min e hoore am ko mi wi kon ñande kala lundi mercredi vendredi rogina ɓanɗum vidéo am o allahumma illa hana ala internet e kadi mi heɓata ɗum comme excuse inchallah komi ittata internet o mi ittamo fi ɗum naɓangol ɗon hollugo wonde mi waɗi kom duwa wadde kon hannde fi to hoto mi wi hannde ala usaji ndiye ɓe gollitirali koɓe jandi men ko ɗan ndi si tawi mi wi wonde waɗen goɗɗum min mi waɗali anden fo sowa fokkitude donc ko mami hollawon taw min miɗo wadde ko mami filmi to bimbi kala 3h30 ma 4h00 mi filmi to mi waɗa ko mon wadde kon ko ɗum ɗo mi fuɗɗorta si mi wi ɗum ɗo kon ɗon mi waɗata kadi komboye moɗon pré waɗugol noon kam kamɓol haray ƴetten objectif ji men ɗin jeyɗen e ɗin objectif ji ɗon kala ko jannguɗen hunjoɗen al ilmu ko fi rasi wa ma kana fi min sawabin fa min allahi wahda wa ma kana fi min khata'in fa minni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nanin aya goɗo mi faldi aya wonɗo ka fussilat simi fayali ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Voilà, aya ko kanko ni tan mi sikki mi faldi seeɗa mi hukkinirmo aya go nam hara ino dara ɗo ɗon. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.